Havar Kehat MSC constituency alo Havar Kehat BJP Mondol committee atumpen Cepatir pi ponsi kedamtang thang ni phai kri CR ni pen Kangdang Amei mate tour program deng ponsi polling station along tin sitame mai padopon sonsi pini Dhoujukha Borbi pathua klam along Kangdang Amei mate tour program deng pondo bangso mai long Dhoujukha polling station amai phu Chatro Singh Teron pensi mai chari pondo labangso tour program amai along aluhi sarpo aman pen Hauraghat local MSC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council along Medical in charge EM Khonsing Rongpi East Karbi Anglong ST Morcha Barim Amaipu Rukmo Togbi Hauraghat BJP Mondol Committee Amaipu Ramayan Chauhan Dunmaipu Gotom Hi Hauraghat ST Morcha Amaipu Hukuram Kathar Hauraghat Lems Chairman Dhoniram Kru atum pen chenglok Hauraghat along Penang an BJP along kithi atum chitong dun labangso mai along EM Khonsing rong pi pen lam thi ke jai ke non naphang ta ladak ilitum a polling station along pen kyong dung a vote pen BJP aphan pahai lote non ason an sose ladak kaching thur amo thek pon long chubo puta rat aphan pasini pon lasi non nangke leji MSC kilik ahut sitame Ladakh Havar Kehat constituency along pen puthot BJP aphan si vote pipen puthot BJP aphan pai thunang pu puta labang so mai along arat aphan than tekang Havar Kehat pen Sivaram Kro Lotiki Minus Karbi Anglong Mondol Vice President Amei Borbi Kehat General Secretary Babu Inji pen Mondol pen Kehat Office Bearer doang ST Morcha Ex President Rukmo Kehat Aleng ase pot diri usara satu situ lalu ke ini tahun lalu dilijil polo alami Bharatiya Janata Party Secretary को अफान करें कांगला में पुलिस सरकार वाले हैं पेंशन लोग तारा पिनी बांसो पोलिंग स्टेशन लोग BJP भाग नॉनबॉय आपको BJP भाग पहाड़ चुको नी किसी से पाए फुरो एक पॉजिटिव लोग हमें तो कदों करे वाला पुथक की कांसा मांगला मांगला दिलो कारो इली तो पिनी चिनी लोग पिना माना बंग पुथांडे पिना भीगे non adut siapa mana hello je ini tu arok agundu ceran sepuluh sesono nasi laso Kongres idom coba gudong opposisi presiden ini tuhan hak macam ini ahok gondi nanti presiden kita coba begini ini dak Ilitum Dhoujukha Borbi aklam longta along BJP Central Committee pen cepat dokumen itu tentang minggu dalam mai padokon alo sudah kita main itu cekang cimum lo ke MLA election vote kan mau vote kelong an susi kepala yang pansi kado ke benda cekang cimum lo sini litum lingki tipik abang so polling session ong sitame non vote aha ilegdi tradisi ningarong lama ngala pulo ya nili to ma polling session ong mangke khang nili MSC ki thuru bangke 244 segelo 244 itu la Karbi Anglong le kemang numbers lo 244 article A ke isi bangke left wing nata 244 right wing nata 244 ani di election betul Karbi Anglong atau master long dek ko ada sang lang ko klakta si ang tu mama adoma nili do kabe Karbi Anglong adom paji lo second dose ken e tu man pha second dose abang ke enpon serang no putan nili tuning ring tu atike election ke banglo kili ga hut
kilik liya frang adu kabe ta second dose ke choke nang di bosi sarkar pe notice bakla adu kabe karbing long rat kan thot second dose abang ke due date pe ke en pot ejit musi